Honda Step Wagon 3 2006, объемы 2. Бағасы $6000. Honda Step Wagon 2001, объемы 2. Бағасы $300,000 сом. Honda Odyssey 3 2007, объемы 2.4. Бағасы $6000. Honda Airwave 2005, объемы 1.5. Бағасы $370,000 сом. Honda Odyssey 3 2004, объемы 2.4. Бағасы $350,000 сом. Honda Step Wagon Spada 2003, объемы 2. Бағасы $400,000 сом. Toyota Wish 2003, объемы 1.8. Бағасы $360,000 сом. Honda Odyssey 3 Odyssey екен, Odyssey екен, объемы 2.4, 2003, бағасы $400,000 сом. Honda Step Wagon 2000 жыл, объемы 2, бағасы $300,000 сом. Honda Step Wagon 2002, объемы 2, бағасы $300,000 сом. 2000 жыл екен. Honda Stream 2002, объемы 2, бағасы $240,000 сом. Honda Odyssey 1 1996, объемы 2.2. Бағасы $130,000 сом. Mercedes-Benz Vito 2001, объемы 2.2. Бағасы $250,000 сом. Honda Odyssey 2 2000, объемы 3. Бағасы $230,000 сом. Mercedes-Benz Vito 2000, объемы 2.2. Бағасы $370,000 сом. 2107 2010, объемы 1.6. Бағасы $160,000 сом. Niva объемы 1.7, газ бензин. Бағасы $100,000 сом. ВАЗ 2107 2007, объемы 1.6. Бағасы $130,000 сом. ВАЗ 2107 2008, объемы 1.5. 1.6 екен. Бағасы $150,000 сом, кемі бар дейсіз. ВАЗ 2106 1999, объемы 1.5. Бағасы $100,000 сом, кемі бар дейсіз. ВАЗ 2107 2008, объемы 1.6. Қырғызстан номер уже қойылып тұр. Бағасы $150,000 сом. Нива
2011, объемы 1.7, бағасы 300 000 сом. УАЗ-2107, 2012, объемы 1.5, бағасы 170 000 сом. УАЗ-2107, 2010, объемы 1.5, бағасы 120 000 сом. Есі номерді өзім алып берем дейді. УАЗ-2107, 2004, объемы 1.6, бағасы 100 000 сом. УАЗ-21099, 2001, объемы 1.6, бағасы 120 000 сом. УАЗ-2106, 1991, объемы 1.6, бағасы 100 000 сом. Кем var дейкес. УАЗ-2107, 2009, объемы 1.6, бағасы 100 000 сом. Кем var дейкес. УАЗ-2107, 2011, объемы 1.5, срочно деп қойып тұр, бағасы 120 000 сом. 160 деп, 155 деп. УАЗ-2106, 2000, объемы 1.5, бағасы 155 000 сом. УАЗ-2104, 2007, объемы 1.5, инжектор. Объемы 1.6 екен, бағасы 150 000 сом. УАЗ-2114, 2006, бағасы 100 000 сом. Нива, 2015, объемы 1.6, бағасы 400 000 сом. Нива, пробеги 96 000 екен, шыққан жылы 2003, объемы 1.7, инжектор, бағасы 250 000 сом. УАЗ-2106, 1996, бағасы 95 000 сом. УАЗ-2112, 2006, объемы 1.5, бағасы 75 000 сом. УАЗ-2107, 2010, объемы 1.6, бағасы 160 000 сом. УАЗ-2106, 1994, бағасы 80 000 сом. Скания, грузовой, тикач. О, арқасында прицебі менген, қоша. 1999, объемы 4.2, бағасы 123 000 доллар. Мерседес, Бенц, будка, грузовой. 1986, объемы 6, бағасы 495 000 сом. КамАЗ самосвал, 1985, бағасы 350 000 сом. КамАЗ самосвал, бағасы 550 000 сом.